دما خوش ببینرین هجا ایرو 29 مجدا 2021 روژا دوشمی بویا رو گشتن هری سرکی و هری بالکش ین لسرانسری جهانی رو دانه می حول بدن دنوا 20 دقیقه نوچین جهانی ده جوار پیشکش بکن. ببینرین هجا جاره کدن ام به ویروسا کرونا دست پی بکن ویروسا کرونا اکو دی وکو چاره سری جره دهات او رحت بونا کلنا جواکی دابو آوا کرن لی به گوهرینا موتاسیون نور ایدی روشکه هین زیدتر یا مترسار درکتیه پیش آوایی خواه گوهرتنی یه ویروسا کرونا در روشاوا جهانی با آوایی که گشتی ده یا ولاتین هفت بانگا جوینا لزگین لی وزارت تندرستی کرن ده سری ده اوروپا گلک ولاتان جی به گرتنا سنور او شداندنا تدبیران حول ددن پیشی لی بلاوبونا ویروسی بگیرن رخصتنا تندرستی یا جهان جی به داخلینیه که استا اومیکرون وکه زیده خطر بناف کرد. چهارشنبه در باسپوی واریانت نویا ویروس کرونا اومیکرون لباشور آفریقای درکتوله و دناوا دمه که کرد لهین ولات این جهانی خدا در. لوان همویان جی چافکانیا بلاف بونی وکه گشتیاریا جباشوری آفریقایی تی بناف کرن. هم ریخستنا تندرستی یا جهانی و هم جی آلی پسپور اومیکرون وکه آوای مترسیدار ای ویروسا کرونا پیناسه دیکن. درو شهی ده جبلی آفریقا پیکتین ویروسی هری زیده لولاتین آوروپا هاتیه تثبیت کرن. هر وها چند نخوش لأسترالیا و اسرائیل جی پیدا بون. سروکا کمیسیون اروپای اورسولا وون در لین آنی زمان که اودناوا فکران دنه او گوت جبو زانیای کاربن باندور اومیکرونی باش فهم بکن پیوستی وان به 3 هفته آن هیه حتی وی گاوی لازمه ام تدبیر و ریجه در ذکرن امرو وان زیده بکن تاوی هر تشتیجی لازمه ام خالگوری روش هری گران آماده بکن لالی دن بریتانیا کوی گاوی سروکاتیا کوما گه هفتان دکه بانگلو وزارت تندرستی کرد کو بلسکینی کوم ببن وکی دن به درکتنا اومیکرونه هین ولاتان بلز دست به ورگرتنا تدبیران کر. اسرائیل سینورین خوش چوین هاتنا گشتیارین آفریقای باشور کرد. ژاپنیا ولاتین یکتی اروپا و بریتانیا جی بریارک به همان رنگی دان. هر چندی اف گاف دبن ناوی تدبیر ده هاتبن ورگرتن جی لیبو سدما نرازیبونا ریوبریا باشوری آفریقایی. سروکی وی ولاتی سیریا رامافوزا آنی زمان که او جبر هلوستا ولاتان دلگرانه. ریخستنا تندرستی یا جهانی جی تکلداری خطریا واریانت اومیکرانی داخویان یکتا. ریخستن آستا ویروس وکه خطریا زیده بلند بناف گر و گوت ویروسا کجارا پیشی لباشوری آفریقایی هات دیتن لسر آستا که گردونی دکاره زو بلاف ببه. او یک چی دکاره به هلک و هجمارا پیکتین کرونا زیده ببه. ریخستن بانگ لساد و نوت و 4 ولاتین اندام کرد داکو پیشی لبلافبون اومیکرونی بگیرن و پرگال خواه تندرستی بپاریزن. بل هر پشتی ناوبرک دریش دانستاندنین برنامه پیمانا نوکلیری یا به ایرانی را جاره کدن ایرو دست پیکرن بریا جوین ایرانی راگاند که اوه تجوینه که دوالی لگل دولتین یکبوین امریکای پیکنه نه هر وها واشنطن جید بیجه اوه زختن لسر طهرانی زیده بکه. دانستاندنین جبو زندگیرنا پیمانا نوکلیری یا 2015 آد نافبرا ایران و 5 اندامین دائمی کنسه اولهی یا رخصتن نتوین یکبوی امریکا، بریتانیا، فرانسا، روسیا، چین و آلمانیای پیشتی 5 ماه جاره کدن دست بکر.
Ajansa fermî ya nûçeyan a Îranê ragihand, şanda Îranê bi serokatiya serokê danûstandinan Elî Baxrî Kanî, 28 mijdarê gihîşte paytexta Awstûrya Vîyanayê. Berdevkê Wezareta Karên Derve ya Îranê Seîd Xetîbzade, têkildarî mijarê di daxuyaniya çapemeniya rojane li paytext Tahranê pêkanî de agahî parve kir. Seîd Xetîbzade diyar kir ku ew bi awayekî ciddî beşdarî danûstandinên nukleerî bûne û ji bo wan prensîbekê bingehîne ku gavên ji aliyê Amerîkayê ve hatin avêtin bên piştastkirin û wiha got. Eger Amerîka ji bo derbaskirina xitmandinê neyê Vîyanayê, wê şert û mercên zehmet çê bibin. Divê alî şensê hey baş bikarbînin. Ev derfet her û her namîne. Xetîbzade anî ziman ku wê li gel şandeya dewletên Yekbûyî ya Amerîkayê tu hevdîtinek dualî pêk neyîn. Berdevkê Wezareta Karên Derve ya Îranê gotara hevpar a wezîrên karên derve yên İsraîl û Brîtanyayê ku di rojnameya The Daily Telegraph de hatiye weşandin jî rexne kir û ev tiştanî ziman. Ev gav ne tenê nîşan dide ku hîn welat di müzakereyan de ne ciddî ne, di heman demê de armanc dike ku bingehê dirêjkirina danûstandinan jî deyîne. Dema mirov li wan mêze dike û ya dibe ku hîn welatên Avrupayê ji bo rabûna cezayan nehatine. İsraîl ji destpêkê ve li dijî peymana nukleerî ya bi Îranê re bû. Serokwezîrê İsraîlê Naftanî Bennett doh got, em ji rakirina cezayên li ser Îranê bifikarin. İsraîl ditirse ku bi peymanê re bi milyaran dolarên Îranê yên ku di bankên cîhanê de hatine cemindandin, carekê din li Tehranê vekere. Nûnerê taybet yê Amerîkayê bo Îranê Robert Malley jî 27 mijdarê de hevpeyvînekê de li gel BBC Sounds got, eger dem bê windakirin û danûstandin wek hincet ji bo bilezkirina bernameya we ya nukleerî were bikaranîn, Amerîka û hevkarên wê dê zextên li ser Îranê zêdetir bikin. Serokê berê yê dewletên Yekbûyî yê Amerîkayê Donald Trump 2018 bi awayekî yekalî xwe ji peymanî ve kişandibû û dest bi zextan kiribû. Tê payîn ku wê Amerîka bi awayekî neyekser tevlî müzakereyên li Vîyanayê bibe. Belê li Lîbyayê namzetiya ji bo serokatiya welat di 22 mijdarê dêdî bidawî bû yek ji wan kesên ku namzetiya xwe danî, Serokwezîrê Hikûmeta Demkî Abdulhamîd dibeybe bo lê gelek sedem hene ku dibeybe naba ku bibe namzetê serokatiyê yek ji wan jî naba ku kesên ku di nava Hikûmeta Demkîya Lîbyayê de cihgirtî namzetiya xwe ji bo hilbijartina welat ya di 24 kanûnê de dîne ji ber vê yekê nerazîbûnên li dijî namzetiya dibeybe hate erêkirin. Tevî hemû hewildanên derxistina alozyan ji bo astengkirina hilbijartinên 24 kanûnê ya li Lîbyayê jî lê amadekariyên dawî tên kirin. Namzetiya ji bo serokatiya welat 22 mijdarê de bidawî bûbû. Ji bo serokatiya welat 98 kesan namzetiya xwe danîn. Ji wan 25 hatin redkirin û 73 hatin erêkirin. Yek ji wan kesên ku namzetiya wan hatî erêkirin Serokwezîrê Hikûmeta Demkî Abdulhamîd dibeybe bû. Li gor nûçeya rojnameya înternetê ya Lîbyayê Fawasel, namzetê serokkomariyê yê din Fethî Başaga û hîn welatiyan li dijî namzetiya Serokwezîr dibeybe derketin. Komîsyona Temyîzê ya Dadgeha İstinafê îtiraz qebûl kir û derbarê rewşê de lêpirsînda dest pê kirin. Qebûlkirina îtirazê nayê wateya betalkirina namzetiya dibeybe. Di dema îtirazê de hevrik, an jî welatî dikarin bi hincetan serî li Dadgeha İstinafê bidin. Dadgeha ku îtirazê dinirxîne, encamê ji lîjneya bilind a hilbijartinê re radgihîne. Betalkirin an qebûlkirina serlêdanên namzetan di nav rayeyên Komîsyona Bilind a Hilbijartinê de ye. Komîsyonê heta niha derbarê mijarê de daxuyaniyekî fermî nedaye. Komîsyona Bilind a Hilbijartinê ya Lîbyayê di 24 mijdarê de ragihandibû ku serlêdanên 73 namzetan di prensîbî de hatiye qebûlkirin û pêvajoya îtirazê dest pê kiriye. Li Almanyayê çeteyeke Daişçî yê Iraqê ji ber sûcê qirkirina êzdiyan tê dadiyekirin, her wiha yekemîn dadgeha qirkirina êzdiyan jî wê sibe ji aliyê dadgeha Frankfurtê ve were eşkerekirin. Welatiyê Iraqê yê bi navê Tahir Elce li Almanyayê ji ber sûcên qirkirinê yê li dijî gelê êzdê tê towanbarkirin. Doza wî kesê li dadgeha Federal a bajarê Frankfurtê dewam dike. Bi vê awayî cara pêşiye ku li Almanya doza qirkirina êzdiyan tê birêvebirin.
لگوری انجام لیکولینین دوزگرین آلمان چتی داعشی جه عراقی سال 2015 کچک ایزدی و دیاری و گریبون کوله و پاش زاروک که 5 سالی به اشکنجه کشته بوم. دادگاه فرانکفورتی و سبت کلداری دوزی بریارا خواهش کرده بکم. اگر چتی بناوی تاها وکه برپرسیار به قبول کرن و جزالی وره برین او یک و وره واتیا اری کرنا قر کرنا ازدیانجیم و لسر آستا آلمانیایی و به بریارا پیشیم. بریان هاجی جنین کو ولاتی آلمان جبر اشکنجه و کشتنا زاروکه که ازدی هاتبو جزا کرن. بله هر تفجیرات زیده یا ارتشا روسیه لسنور اوکراینیای اندام ناتوی خستی ناوا فکران جبو نرخاندنا روشا داویا لسنور اوکراینا پولونیا بلاروس و افغانستان و وزیرین کارین دروین ناتوی بجوین ده جوینا سرکه یا لریگا ورل دارخصن ده مجارا سرکه جی موسکوایه. جبو نرخاندنا روشا داویا لسینور پولونیا بلاروس اوکراین و افغانستان وزیرین کارین دروی ناتو و سیه مجدار او یک قانون بجوین جیوین و بریوبریا سکرتری گشتی ناتو ینس ستولتنبرگ بکبره دبشک یا جیوین ده و وزیرین کارین دروین اوکراینا و گرجستان کنه اندام ناتو نجی بشتار ببن ده پایین که روسیا یک جروجاوا سرکه یا جیوینا لپایتخت لتونیا ریگایی به پشتی داخویانین ستولتنبرگ و ولاتین روجاوایی به تایبت دولتین یکبوی آمریکایی یین روسیا ارتش خواه لسر سینور اوکراینای خورد دکه مجاره و زیدتر جی خود روجاوا ناتوی دادگیره. هفته در باسبوی ده ستولتنبرگ ده داخویانی خواه چاپمنی ده گوت هزین روسیای لسر سینور خواه به اوکراینای را تانک، توپ، یکینین زرخی، فروکین بیمروف و سیستم شهر الکترونیک چکرنه. لگوری راپورین استخباراتی ده تخمین کرن که لسر سینور اوکراین و لکرمه ناوبرا نوت حتی 100,000 لشکرین روسیایی هنه. ستولتنبرگ ده داخویانین خوین هفته این داوی ده گلک جاران ببیر دخه که ایریش اکل دیج خاکا اوکراینای و جزاین وی هبه. ریوبریا دولتین یکبوی یا امریکایی جی لهمبری تفگرین روسیایی پیمان همو بجارده لسر ماسایی ندده. یک جی مجارن کوید جیوینا وزیرین کارین در و یه ناتوی ده نقاش کرن کریزا کوشبران آل سر سینور بلاروس و پولونیایه. گلک ولاتین یکتی اروپایی ین وکه پولونیا بلاروس بوی یکی توانبار دکن کو پیشگیریا روسیای بوی سدما و کریزه. روسیا و سوشداری رد دکه. ریوبری ناتو و یکتی اروپایی بریا جیوینا وزیرین کارین در و یه ناتوی سردانا لیتوانیا و لتونیایی کرن. دوی چارچوبه ده پیشگیریا خواهش با ولاتین بالتیکی نشاندان. دی جیوین در روشا داوی یا افغانستانی جی ویبره نقاش کرن. هم وقتی وان گشتران جه موسکوای پینگاوه که دنیا روش آلوستر دی که هات آویتن وزارت پاراسین یا روسیه راگاند کو لحریما کلوگا یا نیزیس نوری بلاروس و اوکراینای موشکین بالستیک جی بجه کرنه. وزارت پاراسین یا روسیه راگاند کو لباجر کوزالسکیه هریما کلوگایی یا باشوری روشلات پایتخت موسکوایی لنیزیس نوری اوکراین و بلاروسی موشک که بالستیک یارسا هاتی دانین. ده داخلانی جعالی وزارت هاتی داین ده هات دست نشان کرن کو هریما کوزالسکی یا موشکا هریما دسپیکی کو به پرگالا موشکان یا یارسا یا منزیلا و 10,000 کیلومتر یا هاتی دانین. ده چارچوبه پیمانا یکیتیا دولتین یک بویین به بلاروسیه را بالفرین روسیه کو مهابوری به بمبین استراتژیک ین هریمین سفر دکرین لسنوری بلاروسیا پولونیا جی سفرین دمدریش کرین. سروکی اوکراینی ولادیمیر زلنسکی هری داویا راگاند کو او دکارن به روسیه را بکوین شرکه مزن. بجه کرنا چکین روسیه لسنور وکه ترساندنا اوکراینی جی حتی بناف کرین. هر وها موسکوای دیمن جرباندنا موشکین هیپرسونیک جی وشاند. لسنوری اتیوپیا سودان شهر در کد ایرشا هیزین اتیوپیا یا لدیجی هریمان ناکوکا
فشقای ده 23 افسر و لشکرین سودانی هاتن کشتن فرمانداری گشتی یه هیزین چیدارین سودانی عبدالفتاح البرهان جبو شپاندنا روشا لحرم بری خدا روشلاتی سنور لگوری توری العربیه فرمانداری گشتی یه هیزین چیدارین سودانی عبدالفتاح البرهانی ایروچویا فشکی یکو روشا هیزین چیدارین لسرسنور روشلاتی ولاد بشوپینه پشتی که ده انجام ایریشک کمین چیدارین اتوپیا یلدجی فاشکی ده 23 افسر و لشکر هاتن کشتن افسردان پیک هات. ارتشا سودانی راگاند که ده انجام ایریشین داوی ین هیزین اتوپیا ده بدهان سیویل بریندار و هاتن کشتن. کریز آبوری و سیاسی یا لولاد جاره کدن بو صدما که هنا روشا للیبیا و للبنان بطایبتی آلوستر به او یک بو صدما که خواپشاندان لبیروت پیک ورن خواپشاندیران گلک کوران لپایتخت و حریم دنجی گرتن. للبنانی لسر بانگازیا لدارخستنا خواپشاندانان به ناوی دوشما خزب جسری صبحی و ولاتی داکتن سرین سرکه ین حریم جدایین ولات. هر وها خواپشاندیران گلک ری لبیروت او باشارین دنجی گرتنه. خواپشاندیران به نرخبونا پری ولات و هجاری شرمزار کرن. خواپشاندیران لسر لاستیک شواتاندن او هر وها لریج لهاتن او چوینی گرتن. خواپشاندیران بانک لولاتیان کرن که خودیل رومتا خود در بکوین. جبر داکتنا نرخی لیری لبنانی کریز آبوری کرتر بویه. دلار امریکی به 25,000 لیری لبنانی جی در باز کریه. بیکاری و کریزا سیاسی لولات جی روشا هی هینا کم باختر دیکم. لا قطع نفس المحل دول بلی پرویا کو ولاتک لباشوری آمریکا یه به پلیا 7.3 ارتجاد انجام ده 4 کس بریندار بون او 220 آواهی جی زیان دید. ارتهش 45 کیلومتران لباکوری باجری بارانجای پروی رودا. ده ارتهجا کو 8 کیلومتر دبن ارده پیک هاده 4 کس بریندار بون. انستitویا پاراستنا سیویلان آنتوی یا پروی لسر مجاری داخوینی دا. انستitوی دیار کرکو خسارة ل 220 خانیان بویه و 75 خانیان زیان دیتنه او به تواهی جهلوشیانه. 1216 کت جی جبو روشی باندور بونه. دنوا آواهیین زیان دیتن ده 3 سازیین تندرستی 7 عبادت خانه او ریین نابرا باشران ده جهنه. هر وها ده الکتریکی ده جی خود بون چی بویه. هاتا راگاندون که اکیبین گریدای گلک سازی او ریخستنین لولاد جبو آلیکاریا لزگین او راکرنا زراری به هفره خباتین خواه دوام دکن. سروکی پروی پدرو کاستلو جبو روشا پشتی ارتهجی بنرخینه سردانا حریم آمازونیا کو ناوندا ارتهجیه کر. هندستان یک جوان ولاتین جهانیا کو هری زیده کاراستین خوازای لی رو دادن ج روژا اینیه و جبر بارانا زیده لیه رابو او بکه به حضران کس نچارمان کو جی خوشی کوچبر ببین او پیوستیا وانجی به آلیکاریه هیم. لعیلتا تامیل نادو اف 4 روژن باران رانواسته. جبر وی چندی دو لیه رابو او آوی داسر گلک خانیان. ولاتیان لحرمی ین جبر لیه بیزار بونه دبیجن ریوبر تین سردان لی جبر باران نکارن جبو متشتکی بکن. لو ما اف چند روژین پیدویا جیانی ناگیجن مخدوران. هجمارا زیده آسیویلان جی جبر لیه آسیمانا او نکارن پیوستین خوین جیانی جی پیک بینن. بربینرین هجم لوردگیشین داوی بلتن خویا جانی او دبیجین حتی صبح جاری کردن ورن پیشیا و بمینند نواخیر و خوشیه ده
هر شاد و بەخوار بێت.